orang sengkala bayu nih lah kadepokan ibu nih naik diolas Wagong inaran kayon-kayonan duku sokati bos ido anak lincir lampunan itu irago kayonan lo pun api kuentan tidak amah yang ngalah amah nyang sepan mungkin paman kenapa bu oh di subane mau tiang anyut di kuding tengah saudara pangmisi amun kena ibune amun kayon ibune mapan beranone sebeliu bakat tampi angon ibu penaur berano oh ne jani tiang pangmadan Larasati suot tiang madan Bedawati amat dua ibu dah dina tua demi mendapatkan harta ibu menghalalkan segala macam cara oh jani teh tiang oren ibu berbahagia di atas penderitaan mau tiangnya gitu berano nih ibu nih nyuang masalah hati yang nenam padang rado aeng dua gidewan yang ngerasi apa mawanan ibu melaksana buka gitu kabeling dewa wet sangkan yang sayang ibu nih marah kapen raga nih dewa nih do mawanan ibu melaksana gitu do yang ganti mau gidewan juang kapen Prabu Kolang Kalingin gidewa kedadi apa kedadi jejak yang batas ini dipuri kenahang naik kanti lantas ibu nyakit tadi kanti lantas ibu berat buka kene ulian kegen ulian ngenahang ragane dewa nih bang pres sudah dari rabi nyengcengang jaga di Kolang Kaling kita kena ibu nih pantawang itu ya namontok kanti berat menjedut tidak itu Dong yen wanta dados anduk aku irengan paus itu anak kelinci kumanti bang kerja jaga diri benar paman tiang sampun rumasuk yen sayang ibu nih ken tiang kan ada jalan tiang aja bungah kadirasa tiang mau pengange meliah penajang-ajang sakwalek kena tiang akan terima bu leneng ken gane oren tiang kan bu dojo ketu nih lantang-lantang dewa ngabo kena wila-wila nih senjeroning adnyana nih dewa nggih kalau sampai disangka ning sayang ibu nih mediolas kalau kene punah demi ibu nih karena sorga berada di telapak kaki ibu ini dongos nih nggih ya ngerti ken perjuangan ibu ngerti dia ken kayen ibu swako kene nyen bu yen cara masa suwonane nyen kenyal tiang kadija nyen ngidang tiang kaditu nyen suwon tiang yen sing tiang ngidang nyen do tiang pleng nyen nah bojo pun awang otak tiang nak seng angin seng kau kene yang di benangan kedo itu naik sengkangin sengkau tegang otak dewa ini harus selalu ada di samping tiang pet konslet otaknya nyanan bocor rahasia bunyi iya nunuk itu sing nyanangi dewa sumanang sayo ijo jo ibu idewo ado ibu saat maka pawayangan dewa nih ijo ya ibu idewo masih ada doi dewa ngelen-ngelen masih malu deh taki malu masih malu mau naik kewala sang sayo masih kayun lah. Mau ina? Genundok yai cening ke keto na nyam-nyaman sang sengkangin sengkau jani ngorang irengang nawang binyang sing langsung orang kengken keadaannya orang yo madane beda wati lantas kena jani kengken matur na jani paman. Bang yang yagung ladu wagung. Suanto keduwenten kebang-kebangan yagung ini kuaturnya anak. Ireng niko bang dane ngejanten ngaku wet. Dadene paman ngelas sesepelan yang mau tamu bang presiden ceneng nyatetag di benangan tunis itu. Walau pengide gelah kapen pagodan paman. Aye. De pesan paman Kleman. Yatno paman melaksana. Ya ning kanti ada nanawang. Apa benipanya? Apa ben pengabeh gelah dene dipuri. Pasti ke panco bayone lakar depu. Sing gelah sing paman dokan kayang purin ini bisa wuk. Bang yang di tiang wedana sangat begitu. Siro yagung.
Mendawi radu taduning ken kedua kan titia ngelarane badan destian luar rajano ngelarane badan penangkap jak peragang bodian peragang. Yen gitu melang. Lautang paman berjalan. Lalakan ngantos di puri. Ini sampai itu dulu. Nih bukanten Agung dadi nak sugih. Suryakon. Yen jani aduh pipes satak Agung kenyuan kerbelah atau dari keburi sekel jak peragat kaya. Ajak ngai Swastiastu jet Bang Yamoe. Ci sing bisa ngejangkit. Menjo nak jangkit dari nase. Woi, Poh, di PKB jane jek rame kuliner. apa Kuliner, kuliner? Apa tuh kuliner? dagang-dagangnya mekalu ah. Ada dagang sate, ada laklak, Woi, ada nasi goreng. ais. Dagang apa nih paling setia ken kurenane? Dagang laklak, dagang sate, dagang nasi goreng, dagang apa nih paling setia? Nasi goreng, Sing, dagang sate, sing, dagang apa? dagang bakso. Oke, men apaan setia? Ye, dagang bakso coba aja pikir. Mungkin lais yo dagang telah dagang nih pasti umane pendol dadua untuk istri tercinta. Ya, ini baru ya nih. Kada jang sing kemul aku no. Tukang apa nih paling belok? Ba. Tukang WC, Tukang WC sing, tukang bangunan, hei, kauker, sing, tukang apa? tukang cetak foto. Kalau gitu, Coba Ci ke tukang cetak foto. men, 3 kali 4 berapa? 1000 deh ya. benar nih? 3 kali 4 kan 12. Oh, 3 kali 4 berapa? 1000 deh ya. tuh artinya ya tukang tuh paling blok tuh. Dagang apa nih paling nekat? Kak, Nekat. dagang apa paling nekat? Gang copet. Apa tuh nah? Aduh, dagang gas. Di gang gas paling nekat. Coba di Kintamani jalan turun gini. Gas gitu ya terus. Benarnya kan rem kan. Oke, gas. Nah, cang mau dagang kenci. Apa? Pas ke jalanin pung dagang bakso ada, dagang gas ada, jadi di jalan atau bangken cicing. Penjebangke. Nah, tuh pusat saya dagang Aduh. bangken cicing, bangken lelipi, bangken siap, unyang mulat do, ada pes 100. Apa cuma si malu? Bes. Sing, Apa? Bangken. cicing, Pakai cicing, ke pakai lipi. ke siap, Ya siap. unyang mulat.
Benar ada pesing pes mak si malu. Sing. Apa? Cungu. No. Mat bos ni pakai pipi. Malu. Nah udah jadi ini. Ada bamang lebarnya 20 meter. Begitu. Kata mekecok ke meter. Pangkudo yang mekecok. Penyedang lewat bamang. Bang dua aso. Sing. Iki mah ada lagu paman 200 meter. Ada kata mekecok ke meter pang dua aso. Sing. Betul. Cepok. Begitu. Sisanya ngelangi ya. Aja Sar. Ya. Jang kirim surat ke tunang ya. Wih. Surat. Kayaknya bunyi ini. Surat cinta. Pacul jang ingat jang bedek-bedek. Beli komang apel yang ganteng. Wih. Kau tak ubahnya bagaikan Jalaluddin gitu. Aku persis seperti Joda gitu. Gitu ya. Cintaku di langit Taj Mahal. Itu film nyangan. Kalau di Mahabharata kau tak ubahnya bagaikan Krishna, Ramayana, Sakuntala, semua judul film India. Narayana. Angsoka. Asoka. Angsoka orang. Asoka. Asoka luar biasa, gigih berjuang ya. Meskipun penderitaan dia luar biasa. Penderitaan nih. Sakiwalok ini ya nih. Len di jago tugas di pos raman. Len jani di nini. Cik gitu. Di subatnya rago ada di puri di pos raman bidan. Sing len perbanding ini. Yang di pos raman penuh dengan kesejukan. Ningah munyen yah ngerici. Kedes nguci, munyin pindakan. Itu ada damai, betul-betul damai. Yang jadi bara ke kota. Ratu. Aduh, Dewa Ratu. Pules sing man. Tinggalan tengah lemang kerewang gitu. Ungkap tan kadi-kadi. Pules sing man. Itu perbanding. Jani tadi ban kene pang de gitu keruang-keruang ngarawak-awak. Itu. Nah. Mungkin hal terjun di dunia narkoba tuh. Begitu. Awangki narkoba. Benar apa? Narkoba. Niatmu akan rusak kalau obat berbahaya asumsimu. Niatmu akan rusak kalau obat berbahaya asumsimu. Itu artinya. Ini suduri asumsi, tahu asumsi? Asumsi apa? Amah. Oke. Itu yang obatnya berbahaya itu amah. Itu artinya itu saya gitu. Oh, Mbak. Nah, kejarnya di hibur. Hibur. Wah, betul-betul hibur ya, Pak. Jadi khasiat bidan merewen, jadi rewen. Bentar. Megendeng kena aja ya. Gendeng apa? Nah, gendeng nostalgia. Gendeng anak-anak. Nah. Bangun tidurku terus mandi. Cing ora pakai sabun lah. Duri ini kan, tanggung nih. Bangun tidurku terus mandi. Pakai sabun. Jangan lupa menggosok gigi. Pakai sabun. Ini. Pakai sabun terus. Usan Cingureng pakai sabun tanggung ini kayak tuang cicang. Bencang pelih. Apa orang cang? Pakai odol.
Usut sabun. Sok gigi pakai sabun mengap bungut dah. Jadi apa orang? Odol, pakai odol. Nah, Bangun tidurku terus mandi. pakai odol. Mungkin nih Di usaha suwut kok dia pakai sabun odol payung. di apa tuan sini ha? Kita leh ini Pakai sabun, pakai sabun pakai odol. odol. Bangun tidurku terus mandi. Pakai sabun Jangan lupa menggosok gigi. pakai odol. Habis mandi ku tolong ibu. Pakai sabun. Mungkin nih Baci sekolah di TK sing lulus dia. mau kacang goreng ini kacang nuut tuh munyin cipen kang boleh pakai sabun pakai odol. Mau pakai apa bro nih? Mengendap goreng ini. Nah mengendeng nah. Kenap odol sabun. Goreng nak yang mau belum. Ya, ya pedas. Sing marah guys. Jarinane lekaruang pupuk pasak sinarut gandhi. Terluter di jarinane lekaruang pupuk pasang sinarut gandhi. Ngiring matembang, ngiring sareng masola, ngiring matembang. Luang cideng igal, cak bingung jangan ada bon sipah cie ya. Bersipah casing tuh kita. Apa? Bentuk cang. Aduh, bebe. Ini casing mau keluar sih gitu. Jalan tangkeli do Agung. Raden Cawangsa. Ini pernah hidup nak. Nak. Oh main. Pasir runtuh. Boleh ngiring waduh Agung. Saking suwe dijang nenten boleh ngiring. Saking mulas tiban tan boleh ngiring. Nu agak hidup. Yes. Kita bawa kabar mati. Tadi arsaning karulateng lihang ayam-ayam labuh kapat. Sapunika ya di mana titiang. Boleh tangkil reng ajeng palugus syukur ini. Terus. Nah, man. Yang Gelah masih merasa ngayu bagil. Cien makawanan, tapi kemawinan mapan sebab peragat una saja majang dari tunak lingser ide yang begawan ini. Ye, hidup subra pepulun mabiseke resi di bio caksu. Wah, megenapan saudara maning angaworat kepaice mekadi aste berate.
Panca dasa pramiteng Prabu, panca dameng Prabu, makanya wah raja ini tiang lelenan, wah lamakane pangsida raja pasti ngawak-ngawak, pangsing urip banyak anggon pelalianan, Patut. pangseken, Nggih. cek apa man? Kalau ngamel jagat, winten gagamelan sani patut. Oh. Paman ingat kan asam beratane, Nggih, luwere Indra Brata, Yamo Brata, Wisnu, Brata, tapi asane Chandra Brata, Surya Brata, Wira Brata, Oh. Agni Brata, dan lain sebagainya. Ya nang sepunika mangkin Titi amatur yang ngapun wo cokor dewa puniki wenten wo canan itu yaji mangdene tangkil kocap yen api wentan. coba sing kawan, lan Nggih. pangsing raga tempal, tekin pikasan wacan tenak ringser, padet angger ing jalan. Lurus.